Omba maombi haya ikiwa unasumbuliwa na ndoto za shule mara kwa mara. Karibu upokee mwanga wa kiroho, tafsiri za ndoto, ushauri na maombi pamoja na Prophetic Galila. Kuna watu wengi wanaosumbuliwa na ndoto za kujiona wapo shuleni, wanafanya mitihani, wanachelewa darasani au wanashindwa kumaliza mtihani. Mara nyingi ndoto hizi hujirudia mara kwa mara, hata kama mtu alishamaliza masomo miaka mingi iliyopita. Ndoto za shule mara nyingi huonyesha roho ya kucheleweshwa katika maisha, mipango kusimama au mtu kuzunguka katika hatua ile ile bila kuona mafanikio makubwa. Watu wengi wanaota ndoto hizi hupata changamoto kama vile mipango kutofanikiwa, kazi kuchelewa kupatikana, biashara kutosonga mbele au fursa kupotea ghafla. Ndoto hii pia wakati mwingine huonyesha kuwa kuna nguvu za kiroho zinazochelewesha mafanikio ya mtu ili asiweze kufika katika hatua inayofuata ya maisha. Ndio maana ni muhimu kusimama katika maombi ili kuvunja kila roho ya kucheleweshwa, kila mzunguko wa kushindwa na kila nguvu inayotaka kukurudisha nyuma katika maisha. Kama unaota sana ndoto za shule, omba hivi: Ee Mungu wangu uliye hai, kwa jina la Yesu Kristo, ninakuja mbele zako leo. Kila roho ya kunirudisha nyuma katika maisha yangu naivunja kwa jina la Yesu. Kila nguvu inayosababisha niendelee kuota ndoto za shule na kushindwa katika ndoto, na iamuru iondoke katika maisha yangu sasa hivi kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba uvunje kila mzunguko wa kucheleweshwa katika maisha yangu na unifungulie milango ya mafanikio, kazi, baraka na maendeleo. Kuanzia leo, ninatangaza ushindi juu ya maisha yangu na ninakataa kila roho ya kunizuia kufika katika hatima yangu kwa jina la Yesu. Amina. Endelea kujifunza kupitia masomo yajayo ya huduma ya tafsiri za ndoto na maombi. Karibu sana WhatsApp, na pia utajiunga na magrupu yetu ili kupata mafunzo haya kwa undani zaidi.